Arũrũngania mahingĩte barabara ya Meru gũka Nairobi kuma na ũthũkangu wayo ũrĩa ũrehete gĩtango barabara-inĩ ĩno makiuga nĩ atiganire matũire mahetwo ciranĩro cia maheni. Aikari a matũra maya mahoete thirikari kuoya makinya ma gũthondeka barabara ici ta ũrĩa merĩire mũingĩ kuona ũthũkangu wacio na ũcũngĩrĩire mĩtino mĩingĩ. Tumeona shinda nyingi sana wakati tunatembea huko Nkuvo. Ningeomba kama serikali iingilie hii mambo. Njule tulipigwa tear gas, tukauliza kwa nini tunapigwa tear gas na ni biashara tunafanya. Sasa tunaomba kama serikali ishughulikie hii njia, na mjumbe wa Mara tafadhali ningekuomba, si hatuna makosa, tafadhali. Limetuletea sintofahamu kubwa sana ama woga mwingi sana, especially tukijua kwamba wakati huu ni wakati ambapo watoto wetu wanakuja midterm, na sisi mahali ambapo watoto wetu wanasomea ni ile ngambo nyingine. Wengine wanasomea Meru, wengine wanasomea Chogoria. Wafuithi kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ng'eno orete Aikari gũtanire mĩrũngano ĩno amuyaga gũkorwo itafanĩte gũcongera mũingĩ. Ng'eno nĩ na mbere na kuga ngari imwe cia borithi nĩ ithũkangĩtio nĩ arũrũngani aya na kuguraria borithi. From Marima to Katwana and the highway, more especially yesterday, from midday to evening. These are just members of the public who, when we got to know, are just demonstrating on the claim that there's a poor road network around here. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Kamande.